chuine si me kribu pre rong ru rong rai chi leng bang ave chi re se do nang sai se ko man do si be bright chi hem Chirui si vang nang keng ni ding vekta avur pen chi undet na pusi chi rep nang ko khen ti si nang hem kang chi da in sang ri chong ta ave ki lu chi Kardom Manai tipi nang Samelangso Sing and Shine 2021 along labangso ang denga nang chipali dun thegapot nili congratulations nang pajir lo nili tum bangpho judges do labangpho judges nang li phanang kang sai ateng nili nang li phan pachini ponpo nang li phan la nili tum bangpho nang kang sai nili tum ki thek ponlong la ke nang li flat notes ahut pen thek ponlong la pen nang li timing a problem ta sap so nili tum thek ponlong do te bon sitame nang li lun kilun ke mesen nang li expression mesen nang li se jume o punit tanil tum thek ponlong la sinang li phan la judges atum nang gi pula ke good keep it up sinang li phanang pula an parta nilitum la judges bang phod angbong atum nang li phan marks nang ge pido aprang si father Nelson Teron Ramong wepen alang li nang li phan 39 out of 50 nang pila Mr Gregory Tiso hamren pen alang li ta 30 out of 50 nang pila Miss Caroline Amo difupen alang li ta 30 out of 50 nang pila Father Navinson Inti alang li ta 42 out of 50 nang pilo la pen Nelly Francis Rongpi Nelly tanang li pan 38 out of 50 nang pilo la pen total nang li ke long pon la ke 179 out 179 an long pon lo an par la so a score la ke mesen la pen la non la bangso ateng li butang te nang li final an kele dun jia chances ta theo an par nang li nilitum long pen puthat final an kele dun ji an news nang li chong hong ding ra dota me until then stay tuned bye bye thank you